Pour finir, je voudrais m'adresser kwa banduki yangu wote bakatange Sami. Je voudrais d'abord m'adresser kwa moi. Muntu kama anakuwa nakwambia oh chukia Tshisekedi ou bien ni Kasai ou bien vile. Écoutez, on me pose question. Tshisekedi ni Kasai. Wenduku yangu Katange pale ulirenye pendant 18 ans ou bien 21 ans. Wa ulifanyaka nini kumupita Kasai? C'est ça la question que nous devons poser. Posons cette question pour éliminer le tribalisme. Posons cette question bakatange mulamuke niko nduku yenu. Mulamuke beko na tulanda. Miaka na miaka ça fait mal. 21 ans ya bakatange kurenye. Mweye bale muko kumalemba nkulu munyoneshe mu miaka 21 neshe bakatange turirenye. Mwamulongo muko nini? Kabumbulu muko nini? Kabozia muko nini? Masankangoya kuko nini? Tusuke kule kote ti tukuye ngambo ya Kayumba. Tuwebe ata par exemple Kiolo Mukubu, tuwebe nani? Tusuke ti tukafika tena Kasenga. Kama unapenda tone na Mbwe. Kuko nini? Sifo kujiuliza munaika mbele muntu pala sa. Mwa munakatala sema u president o hivi na hivi ndio. Sasa mweba ndugu yetu mtufanyishaka nini? C'est comme ça que nous devons raisonner. Leo kwetu kama uko naenda utakuta ule beko nasema ni Kasai. Anaenga masomo, anaenga ma centre de santé ya kututunza ko shina batoto yetu. Mais ule muntu mutu tourner contre ye juu ni Kasai. Tuwebe kabongo tone mbele kia rai tu Kamungu, Lenge, Kamunza, Kitenge, Soe. Turudie pa Kitenge tuwebe ruti ya mission Mbudi. Tuzunguluke twende Nkinda, Ngombe, Kumwimba, Ilunga Nsungu, Ilunga Kabale. Tuzunguluke kule Makalulu. Tuzunguluke kule turudie munani muzono na Mukime. Leo kama minenda na we kule mitakonesha masomo na centre de santé mutetora kabongo. Ile Tshisekedi anayenga, regime ya Tshisekedi inayenga. Sasa wewe ulo kunatupika pakilari mie tuende paka mukikatange ulishafaa kwetu nini? Uwa ulifanyaka kwetu nini? Mu 21 na yote si bakatange tunarenye kwetu ulifanyaka nini? Banduku yangu ya Bukama muache nionyeshe mambo ya kweli. Tuwe tu Bukama manivo yote. Tukuye kani ngambo ya nani ya Kabondo, tubebe kia Nyembo ti Malemba Nkulu. Tuwewe kani kia Mai tutambuke tu ngambo ya Katoto, tupande Kiabu, Kabelwe, Nyonga na vile tatu. Twende ngambo kwa Mulopo Mwinya Mukata, tutambuke ngambo ya Kipamba, ngambo ya Mangi, twende tu kule kote tuzunguluke. Binini vile bali tufanisha kwetu. Katange fungula mancho. Mwa bale muko kulualaba. Leo nikienda na muntu kusandoa, mitakonesa bali Tshisekedi yebi anaingia population, centre de santé, yoi masomo, yoi banainga sasa. Nikienda na we kusandoa, nikienda na we kudilolo, mitakonesha. Mena muntu wa vile tumukatale. Bayama muchunge ni miferi comprendre banduki yangu bakatange. Mwa bale muko ba mwalimu, mwa bale muko mu service ya leta. I salaire bantu beko nayo leo. Si tulikuwa nayo mule pale si tunaanza kudirije. Tulikuwa na masalaire mwalimu yuko nafundisha yuko namlipa 120,000, 150,000 francs. Mais leo mwalimu yuko na salaire kani? Ma centre ville mote tuko ba mwalimu anaanza fika na 400,000 kupanda. Mena bayama muntu wa vile tumukatale. Tukatale juu tu ni Kasai ou bien ni wa kabila nyingine. Non, nous devons être conscients. Non, nous devons être conscients. Ba policier leo beko napokea salaire ngapi? Ba militaire beko napokea. Banduku yangu bakatange muko ku SNCC. Mweshi turimiyuaka mu regime yenye ile muko na ritaba saa yetu bakatange. Murianza kusumaka na makaliko ku balabala presque chaque 3 mois. 450 mois de paiement, 350. Depuis huyu muko na chambura sani Kasai. Depuis Félix Tshisekedi a pris le pouvoir. Pourquoi tu as quitté là-bas bantu ya SNCC, ba agent SNCC kusumama balabala? Parce qu'on vous paye quand même. Parce que beko na milipa ko kasalaire. Parce que kasalaire kana kwa ko régulier, hakuna tena ile mnaanza kufanya 20 mois pasho kumilipa. Mwaka mzima mko natumika kwa SNCC ba milipa. Mais leo ule mko na chambula Kasai, beko na milipa bien. Moi ba eze kamini, muni contredire. Bayama asa mtu mwenyewe, bana muitikeka paka pale isha kufwa. Bayama. J'ai compris que le tribalisme c'est aussi une autre sorte ya sorcellerie. Mais d'après tout, nous devons être unis. Si nous appelons Katange, cultivons d'abord l'amour. L'amour, c'est envers nous-mêmes. L'amour, c'est aussi envers ceux-là qui pensent, Mubuzuri. Ugo nakuta ba gouverneur abatuko nabo aba. Ugo nakuta Kiabula, bayama. L'œuvre que Kiabula natufanishia mu grand Katanga. Kiabula est l'indice. Kiabula est la référence de toutes les provinces. Kutumika kwake kunaonesha. Mais utamukuta ule Kiabula, bale beko na mukombanisha paka banduku yetu. Katange mwenzake ndio kuna fama magui yote akombanishe Kiabula. Non, tu cultives mapendo, arrêtez ça. Je vous dis ce que je vous dis, c'est ça la vérité. Tutoke mwa Katanga twende kulualaba, tunamkuta da Fifi, mama Fifi.
Permettez mimi niko habitué kumuita da fifi. Ule mwanamke mu histoire ya Congo yote, amwezi kunitaya kama mwanamke mu histoire ba gouverneur atapimana na fifi. Bile bintu fifi anafanya biko naleta boka tena kwa banaume. C'est une valeur que nous devons protéger. Fifi c'est une bénédiction que nous devons protéger. Mais malgré bile biote ko nafanya, utakuta bale bako namkombalisha ba kwanza, banduku yake paka bakatange. Oh. Tuende kwenye kuolo mami, kwa mkubwa. Banza mulume marmo. Kule mbele tunamshukuru Mungu, sinon ni 6 mois banageuza gouverneur. 6 mois, 3 mois bana changer président wa assemblée provinciale. Ile yote juu ani batu walamuke, oh bene kabongo. Abengine banalamuka situko bene malemba. Abengine banalamuka. Donc on ne sait pas faire évoluer les provinces. Pourquoi? Mapendo hainako. C'est quand je vous dis c'est ça la vérité. Tutoke kuolo mami. Twende kwa Christian Kitungwa. Na parlons pas. Ni mvula tu ikipika obia Tanganyika na anatomboka na ingia watu wanaanza kuchambula. Utaona sasa ni Christian ndo anapulishaka patanganyika mai ingie. Banaanza kumusema malgré le faible moyen. Mesdames, messieurs, prenons conscience de soutenir le nôtre. Tu soutenir betu, mu soutenir bale beko natumika, matendo ya kutumika kwa beko naonekana. Leo muangalie Kolwezi. Mie munayua histoire yangu mkolwezi. Kolwezi kukana mabarabara kama ni 6 mwakati ya zamani. Ce n'est pas faux. Haina bongo, je peux vous prouver. Muvili mulikuwa ni Kajama, ile naanza Pachel Kajama na Mangie. Tunataka kubeba 6e avenue na Lusanga. Ma avenue ilikuwa ni ya kukonte kama ni 6 wala 7 Kolwezi mujima. Mais aujourd'hui vous avez des gens qui se donnent le luxe ya kubamba hapa. Mais hatutapenda kubancourager. Siturudie mbunduku. Jua anatumika na Tshisekedi. Sasa anatumika na Tshisekedi yuko naenga mabalabala. Anatumika na Tshisekedi anaenga mahopito. Anatumika na Tshisekedi anaenga anaenga kibatima kia assemblée provinciale kia Mwoka Tanga. Anatumika na Tshisekedi anaenga aéroport. Mena wewe unatumika na wetu ulifanyaka nini? Non, acha biaya. Arrêtons la sorcellerie, la haine vient du diable. Oh là, nous avons besoin que cette entité, que la région du Grand Katanga évolue. Ita evolue je kama tupendani. Leo munaona ba gouverneur bote banakuwa entouré kuma pembeni yabo presque na bantu bakutoka mbali. Pourquoi? Parce que si benye banduku yabo tunabanawa. Hola. Oh, tu cultive mapendo.